Mana nishimye cyane. Yesu nahimbazwe. Reka turamukanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ahimbazwe. N'umunezero kuri jewe kongera kuronka akanya ko guhagarara imbere y'ishengero rya Kristo kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Niteka ni n'igitangaza kuko umuntu kubaho k'umuntu nyene ku munsi ni igitangaza. Byongeye ko rero Imana iguteye iteka ikakwizigira ikakuronsa akanya ko gusangira na mwene so naho yoba umwe, ukamubwira ko Yesu ari umwami kandi ari umukiza, uba ugiriye ubuntu. Mana ishimwe. Nta kindi twashyiriweho atari kuvuga tubwira abandi bose batwumva ko Yesu ari umwami kandi ari umukiza. Haleluya. Nta kindi waremewe. Yesu nashimye. Ni ukubwira abantu bose ko Yesu ari iki? Ari umwami kandi ko ari iki? Ko ari umukiza. Yesu ashimwe. Uwo muri kumuti Yesu ni umwami. Musubirire muti Yesu ni umukiza. Mubwire kandi ati mugani bwiwe hari umugisha. Uti mugani bwiwe imbohe zirabohoka kandi abarushye bararuhuka. Haleluya. Haleluya. Uno munsi tuza kuvuga ibyerekeye ubwami. Yesu nashimye. Bwira uwo muri kumwe utubwami. Uno munsi tuvuga ku ijambo rivuga ngo ubwami. Yesu ashimye. Mu bisomo twasomewe nta kindi batubwiye iby'ubwami. Muri Daniyeli igice cya 5 batubwiye inkuru z'umwami Berushaza. Siko hanyuma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere batubwiye inkuru kandi z'uwundi mwami yitwa Yesu. Yesu nashimye. Izo nkuru zitubwira abandi babiri batandukanye rwose, badasa, badakora kumwe. Ndiko ndibwira amajambo rero wamenga n'amajambo ntushobora gusigura kuko umenga aragoye, ariko maze gusenga Imana numvise no kubwirira ijambo rivuga ngo uburongozi buramba butinya Imana bukaba inshuti y'abanyantege nke. Urumva ko iri jambo rigoye kubwira abantu muri twebwe bamwe sinabanyumba 10 si mbere yaho nyine no kutuga gushika hejuru. Ubumenyi yari bwiye kubwirwa abandi bantu atari twebwe. Siko uburongozi buramba butinya iki? Imana bukaba inshuti y'abanyantege nke. Imana ishimwe cyane. Reka ngaruke kuri izi nkuru. Inkuru ya mbere muri Daniyeli igice cya 5 yatubwiye ukuntu umwami Berushaza yateguye amazimano akayategurira abantu bamwegereye, abantu abaganwa biwe n'abamikazi biwe n'inshoreke z'intoni, abantu bose bakorera ku kirimba n'abantu bose yahaye gutwara ibihugu byose yatwara uko byari. Bavuga ko byashika hafi 120.
arabatumira ati rero muze nabateguye umunsi mukuru. Hanyuma ibyakurikiye bararya baranywa kugeza aho umwami arorererwa imbere y'abatumire biwe. umaze guhaga mwabyumvise aca akora ikintu kidasanzwe. Je nabwiye n'imvura icyatumye agikora byansize gatoya. Yarasanganye ibyobo akoresha, hari n'ibyo bariko barakoresha kuko icyo gihe bari bafite ibyo bariko baramwisha, bari bafite ibyo bariko bararira. Mugabo acagira ikindi kintu cyamusunitse, abwira abantu ati genda munzanire bya bikombe data yanyagahehe i Yerusalemu mu ngoro y'Uhoraho, mubizane hari aribyo dukoresha mu kunywa. Hanyuma rero ngo baranywa barongera bararya, hanyuma ngo batangura rero kubyina kwabo ngo bahimbaza za mana z'ibiti z'imiringa, imana z'ibyuma, izibumba. Mbere mama rero mu kanya rero ngo ariko arabikora, bazabona urutoki ku gihome, sinzi aho yari yicaye mu nzu yiwe, wazabona ikiganza gihaye cyanika. Hama iby'umunsi mukuru biba birahagaze, atangura guhagarika umutima. Icyo gihe batubwiye ko yakoranije abantu bose bitwa abanyabwenge, ngo abapfumu, abanyamareba, abantu bose b'abanyabwenge b'i Babuloni, ati nyaruka, hari ibintu tutari bwigere tubona ikiganza cyandika kandi cyanditse ibisomeka, tunyarukirize mu dusobanuro. ngo birabananira. Mukenyezi wiwe aramukunze, umukenyezi jewe ngo yaciye azabye yarari zarirukanga arashika ati mwana nyaguhora ku ngoma, reka guhagarika umutima, humura. Erega aha muri kino gihugu hari abantu bari mu bihe by'Imana zera. Yesu nashimwe. Kandi abo bantu nahataraga n'igihugu n'abo so yari aza kuri Yerusalemu, abo bantu hari ikintu so yababonyemo, barasobanura inzozi umwami kandi bafise ubwenge bwo gusorongora no gusobanura ibisobanye. None rero batumirwa, ureka kugira ubwoba. Aravuga n'izina ry'uwo muntu ati umuntu yitwa Daniyeli yiserera utashaza, none mutumeko barabishobora. Yesu nahimbazwe cyane. Bamutumako ataraza arasomera umwami, kandi ibyo yamubwiye bica birabaho. Ariko nagomba twitize imirongo mikeya muri icyo gisomo, mirongo mikeya muri Daniyeli nyene igice cya gatanu umurongo wa 18 niho nagomba ko dusoma. Ku murongo wa 18 uyu munsi nzo gukoresha imirongo myinshi cyane mu gusoma, muze kumpagaza rwose. Mbere ku murongo wa 18 kugira 23 mwumva amajambo Daniyeli yavuze ngo zirikana mugenzi, Imana isumba byose yahaye so Nebukadineza ubwami n'ubukuru n'ubwiza n'igitinyiro, kandi kubw'ubukuru yamuhaye amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bahindira agashyitsi imbere yiwe, bakamutinya. Yica uwagombye kwica, agakiza uwagombye gukiza. Yashyira hejuru uwagombye, agacisha bugufi uwagombye. Ariko yishyize hejuru, yikomanaje umutima, bimuteye gukoresha ubugabo, ataramugwa ku ngoma, kandi bamwaka icubahiro ciwe. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima wiwe uhindurwa nk'uw'ibikoko, aba hamwe n'indogoba z'inyesha, arisha nk'inka, kandi umubiri wiwe utungwa ko n'urume ruva mu kirere, gushitsaho muhaca akarongo, gushitsaho yamenyeye kwisumba byose ari iganza ubwami bw'abantu, ikabwimika n'ugomba wese. Yesu nashimwe. Ariko nawe birutashaza
umuhungu wiwe navyumvise ariko ntiwicishije bugufi mu mutima wawe naho wari uzi ibyo byose ariko winantaje ku mwanya nyir'ijuru uzanirwa ibintu byo mu ngoro yiwe kugira ngo wewe n'abaganwa bawe n'abamikazi bawe n'inshoreke zawe z'imboni mubinywere n'ibituma mari dufashe ku murongo wa nyuma Belshaza yaciye ava ku ngoma muri iryo joro nyene ngo yarishwe hanyuma himika ubundi bwami buvuye ahandi mani dufashe bwami buramba utinya imana halo ubwami buramba bugirana butinya imana bukari inshuti z'abanyantege nke nize kuri uwo mwami ni by'ukuri abantu iyo bagira iminsi mikuru ibyo tumenyereye ko tumenyereye dutumira abo tungana halo reka si kubiri dutumira abo tungana dutumira abo tunganya inkomezi dutumira abazodusubiza abaseruka bambaye neza nk'uko twambaye bataza bambaye izitabutse nibo duha akaze mu minsi mikuru yacu invitasi turarabo tuyiha siko si uwo ari we wese kuko mu rubanza rw'umutware ntibapfa uwo batumiye bararaba bagasuzuma kugira ngo hitabe abakwirwaniza niko byagenze kuri uwo mwanya kandi womenga niwo muco w'abantu b'abantu niko twese tumeze mane dufashe ariko ivyo nacyo byari bitwara gushyira kuri iki kintu agatuma ko bino bikombe byari byagizwe imyegu y'uhoraho byakoreshwa n'abaherezi yakoze ikintu kizira cyuyo imana itari gushobora kwihangana kwinantaza kwishyira hejuru kwishyira mu kibanza utari icy'iwawe kwita umuherezi kuko ibyo bikombe byakoreshwa n'abaherezi utari umuherezi ubwo bwami buba burarangiye reka tugaruke ku nkuru za yesu ubwami turabugereranya hanyuma turaza gusozera yesu yari yerere kuri uno musozi reka tuharare mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya 6 nk'uko twahasomera hano ajabutse hafi ya kino kiyaga yarahejeje gukora ibitangaza byinshi hakurya hama ajabuka nk'umeze nk'uhunga abantu ngo babise kuko ngo yari akijije abantu benshi muri iyo mihana akora ibitangaza byinshi abantu kuko ibimenyetso n'ibitangaza yakoze yakiza abarwaye agahumura impumyi akamugurura ibimuga nuko abantu barabwirabwirana yesu yarabishyize bamusanga iyayo akibabona bagitamaje bavuga ariko kujya abantu atabwira rero abamwegereye siko yesu nashimye abwira abona yo kwita inama z'ikiranganje kuko yagiye abigishwa rero bari kumwe kuko turajyana yemwe yesu nashimye halo yabwiye abo byari kumwe bicarana abigishwa 12 dukura imitima yacu tukabwira barimo siko dukura umutima yewe tukabwira y'abantu abigishwa baraparapara bati none tugiye natwe dufise amahera munagutya ntitwashobora kutimana n'ibyo ko kujya abantu ni benshi
mugabo nakunze Wendereya abati ega hariya umugabo afise udutsima dutanu dufite ibiri mugabo bwa Yesu ariko byamariye bajya abantu kweli abana ibihumbi bitanu ibi bintu ariko ndashima iri saka iyi kuraje y'uno muntu Yesu nashimye twari duke mugabo ntiyatinye kugira Yesu nani Yesu erega hano tugifite dukeyi ni by'ukuri ntacyo dufise mbwa turafise iki turafise dukeyi n'umunsi nk'ibyo bishitse kenshi umuntu avuga ngo yakwere ntacyo mfise naho abantu ibi bintu bibamo nivyo bigaruka mu bwenge mbere ukanagegeza ukahisha ukabimereza ngizo tujumbu baravuga ngo namushitse kweli none ntibinashuhije birakanye none nobimye umuntu rukaba urwitwazo rwo gufasha n'ufise ikibazo anashoje hajyagarati nkanazi ugasanga birwaye rwitwazo mugo iyo umuntu yitwa Andereya igira isaka agira iyi kuraje yo kugira sinami Yesu yo bukeya après tunatatu tumaze muga tuhari Yesu nashimye cyane Yesu afatiye abantu rero haleluya icyakurikiye yarabagaburiye barajya barahaga hanyuma bahanze ntibakora nka Berusheza ariko bagira ati mbiriza egeranya ibyasanzaye siko none Yesu nashimye egeranya ibyo mwashigaje mubibike neza kumbure hariho abantu basigaye hehe hariya mu mihana Yesu nashimye hariho abantu basigaye hariya batashikiriye n'uyu munsi mukuru tugire hano hantu nabo baronke Mana ishimwe babibonye ubu ni umwe abavugishwa n'Imana bavugaga yarakwiye kutamwisi amanama cyakora naho nyine atubwira tumyimike bababa tumyimike aho umwana wacu adutwara reka uyu muntu agwinja aje kutuvura reka tumyimike Yesu kuko atari yaje arondera ubwami ugaragara haleluya ngo arababisa arigisha ariko niko yakora kenshi musomye muri Luka igice cya 21:37 niko yama yabigendeje ahejeje kwigisha abantu benshi barakumva ku mitima bakifuza kumugirira ibindi bintu atategekanije mu mugambi wiwe yaheza kubigisha akagira ku musozi gusenga n'isose yarara igihe cyose musoma umurongo muraza kwibona ugirirwa mu rusengero cyangwa mu bisagara yigisha ariko bwagoro kabisa bakamurondera bakamuha haleluya ubwami buramba butinya Imana bwubaha Imana kandi ukaba inshuti y'abanyantege Yesu nashimye cyane maze gutora kino cy'imbiro nagumye nibaza igituma Imana igihe cyose yigira Isirayeli yagira ngo ni Imana y'imfubyi n'abapfakazi Imana batagira shinge nabwo siko kubera iki nuko ubwami bwose buri mu isi ubwami bw'abantu indwara turwaye siyo kwitegereza abo hasi iki indwara turwaye kenshi turabaho hejuru abo hasi tukabiruka ari uko ngira ngo bigoye tukabiruka uko bitugoye cyangwa tubonye ko atahandi twoca tubakeneye kuko nta kundi turabakeneye ariko kandi tugaruke ubwami bwanyu bukaba neza niko karenza gutangiza gusoma isoma ryinshi mu minota 10 iza guhera kurangiza bwagize ikibazo kigera hano hantu ari ubwami bw'abanyamahanga wamenga bino bintu ntibibaraba kuko yarakoze ibintu ntazi ariko kuko Imana yanga umuntu yinantaza kuri yo kandi kuko iyo umuntu yari afite information nuko ibi bikombe byari bivuye mu ngoro y'Imana
imana byarase kuyihangana, imana byarase kuyihangana umuntu agomba gukora ku cyubahiro cyayo. halo nyibutse mbega muri project kuri mu muntu imana yavuze gute igihe yagiriremo umuntu nawe nyibutse yavuze ngo tureme umuntu agire asana akora iki aganze. haleluya. aganze isi n'ibirimo byose. yesu ashimwe. no kuvuga rero turahimukiye aha twese turabategetse. halo umuntu wese imana yaremye n'umurongozi ku rugezo rwiwe, siko suzuma urange ntavyo urongoye nyine, siko bamwe turongoye imiryango, siko none bamwe turi ba serugo abandi ni bayinarugo, sawa. abandi kumbure turongoye gushyira hamwe duto duto, abandi bashyira hamwe manini manini, kumbure no kuziganya no kugurana, siko none abandi murafise abitura bababona nk'ikimazi, siko abo bambira umurongozi wabo. kumbure urongoye korale cyangwa urongoye umugwi w'abasenzi, nimba atanakimurongore aho nawe we urubwami urirongoye, kuko ntabwo ushobora kurongora abandi ubwiwe adashobora kugira byoshoboka ntibikunda, kuko nta muntu yokwemera gukurikira umuntu adakomeye, siko kugira ngo ushobore kuba umurongozi w'abandi ni uko ubwawe ushoboye kugira kwirongora. reka ntumenyeshe ibanga agasanga ugomba ko ubwami bwawe cyangwa uburongozi bwawe buramba bugira amahirwe, ni uko utinya imana ukayicubahiro cyane, kandi cya kabiri ukaba inshuti y'abanyantege. ngize iminsi niga kuri iyi situwasiyo mbi turimo mu gihugu cyacu, inyifato twebwe tugira twebwe nk'abenegihugu. ni iby'ukuri ubuzima kubaho birazimbye, bitera bizimba umunsi ku munsi, muga tubyifatamo gute? mbega iyo usaba amahera uyasaba mugenzi wawe woba wiyumvira nawe ayakura? nimba turi abadandazi, siko kuko hari aho mwenda tutuzi umuntu agasaba amahera ugatimvire ko mugenzi nawe agiranye atayafise, kuko twese turonderera ahanyene mu gihugu, siko uburondero bwacu buri hano, uburaro n'uburamuko buri hano, ibyo tutandaza ibyo turondera biri hano. mugani wasaba menshi je wibaza ko ndayakuye nayaronse gute? halo nzanye ibigumye rero ndatangiye kuvuga ibitari byo. pastora agomba atangure gusinda. yesu nashimye cyane. haleluya. twari tugiye kwitwararika abanyantege nke bari hagati muri twebwe. iryo ryari ibwirizwa ryaho abisirayeli ry'uko igihe cyose n'igihe bazoja kwimura twarabisomewe cyarazira ko baherengeteza rwose, kuko bari bazi ko mu gisagara hari badeni, hari abashonje, hari batagira aho barima, hari abantu batunzwe no gutora twasigaye. halo no kuja kwamura ibyabo imana rero bamugije twumviriza, nimwagera kwamura amavoka nimuze muherengeteze, kuko hari inyoni ziyakeneye. uko niko kuganza k'umuntu. imana ishimwe cyane. haleluya.
mu kurangiza nsome imirongo myinshi. ubu bwami ntibwari bushobora kuramba, bwahagiye buherengetera, mvuge ubwami bw'Abisirayeli bivuye ku mico yanditse ku mwami umwe yitwa Manase, yakoze ibizira by'ubuyobe imbere y'Uhoraho. hanyuma Imana irazinuka ubwo bwami kugeza aho ibuhonya buraherengetera. dusomye mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 21, duhere ku murongo wa mbere. ubu ndasoma sinsigura, muze kumviriza. igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 21, uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wo hepfo gatoya. mwumvirize, ndaza gusoma. Manase yagiye ku ngoma amaze imyaka 12, ayimara ku imyaka 55 ari Yerusalemu. nyina yitwa Hefusiba akora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi, aja mu bizira by'ubuyobe by'abanyamahanga abo Uhoraho yari yayirukanye imbere y'Abisirayeli. yongera gutarisha ibitabo ku mpinga z'imisozi, ibyo Hezekiya yari yarasibanganije. yubakira Bayali icaniro, abaza igishushanyo cya Ashera nk'uko Ahabu umwami w'Abisirayeli yagize. asenga ingabo zose zo mu ijuru arizo nyenyeri arazisaba. yubaka n'ibicaniro mu ngoro y'Uhoraho, ariho Uhoraho yari yaravuze ati Yerusalemu niho nzoshira izina ryanje. kandi yubakira izo ngabo zose zo ku ijuru ibicaniro mu ntangaro no mu nyubakwa byo mu ngoro y'Uhoraho. atanga umuhungu wiwe kw'ikimazi ngo yoserezwe mu muriro, agacumuza, agatera amabara, akaja kuraguza abahamagara imizimu n'abamenyi. yakora n'ibibi byinshi imbere y'Uhoraho bimutera umwikomo. cya gishushanyo cya Ashera yabaje agishinga mu ngoro y'Uhoraho. iyo Uhoraho yari yarabariye Dawidi na Salomo umuhungu wiwe ati muri iyi ngoro bo ni Yerusalemu niho natoranije mu miryango yose ya Isirayeli ko nzohashira izina ryanje ngo rihari ibihe byose. kandi ati sinzosubira guturatuza Abisirayeli ngo bave mu gihugu nahaye basekuruza, n'ibitonde ibyo n'abageze byose n'ibyagezwe byose umusabyi wanje Mose yabageze. yamara ntibaruha banyumva, ariko Manase abakwegera mu bibi bikuta ibyo amahanga yakora, ari Uhoraho yaranduye imbere y'Abisirayeli. umurongo wa 16 tuwusome. havuga ngo kandi Manase yabishije amaraso menshi areranda, araruha yuzuza Yerusalemu amaraso uhereye ku ruhande rumwe ugashitsa ku rundi. ibyo abigereka ku cyaha ciwe yakwegeye n'Abayuda ngo bakore ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. uwo ni umurongozi. sindayasigura, mwayumvise birumvikana. reka tugenda aho nyene ku murongo mu gice cya ku murongo wa 20 tubandanye. ku murongo wa 20 havuga ngo akora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi nk'uko se Manase yakora. yagendana ingeso zose za se, agasaba ibishushanyo se yasaba akabisenga. ava ku Uhoraho Imana ya basekuruza, ntiyagendera mu nzira ziwe. bukeye abagura n'umwami Amoni, uwo n'umwami Amoni, baramugarariza bamutsinda mu ngoro yiwe, maze abantu bo mu gihugu bica abo bantu bose bagararije umwami Amoni, baraheza bimika Yosiya. reka turabe ibya Yosiya nawe. urumva ni umuhungu na se, umwe aragiye ubundi asubiyeho akoze nk'ibya se. dusubire turabe muri gice cya 22
umurongo wa 14. uwo Yosuwa na Yosiya ibyo yagize. umurongo wa 14 avuga ngo nuko Hilukiya umuherezi na Ahikamu na Akibori na Shafani na Asaya baragenda baja kuvugishwa n'Imana Hulida mukasharumu Shalumu mwene Tikuva umwuzukuru wa Haruhasi yaraje ku bubiko bw'imyambaro baramusiguza, kandi umugore yari Yerusalemu mu gice cyaho cya kabiri. Arabishura ati nikuhore Imana y'Abisirayeli agize ngo murabarira uwo muntu yabantumye ko umutuhoraho agize ngo azoteza iby'abantu mbona n'abahaba ngo nk'uko byanditswe mu majambo yose yo muri icyo gitabo wasomye wewe nyene umwami w'Ubuyuda, muti kuko bamuvuye ko bakosereza imibavu izindi mana, muti bakamuteza umwikomo ibikorwa byose by'intoke zabo, muti nico gituma uburake bwiwe bururumba kuri aha hantu ntihagire ubuzimya. Reka tugarukirize ngaho tugende mu gice cya 23 umurongo wa 21. turiko turajanaga Yesu ashimwe. Ngomba ko muvyumva ukuntu uburongozi butubaha Imana bumberewe. 23 ku murongo 21 havuga ngo maze umwami abarira abantu bose ati nimugire umunsi mukuru w'ibya Pasika y'Uhoraho Imana yanyu nk'uko byanditswe muri iki gitabo cy'isezerano. Ntihigeze kuba umunsi wa Pasika uhanye n'uyo uhereye igihe abacamanza baciye imanza b'Isirayeli ugashitsa no ku bihe byose by'abami b'Abisirayeli n'Abayuda. Iyo Pasika y'Uhoraho yagiriye i Yerusalemu mu mwaka ugira 18 w'umwami. kandi abahamagara imizimu n'abamenyi n'ibishushanyo byitwa terafimu n'ibishushanyo by'ibigirwamana n'ibizira byose by'ubuyobe byabonetse mu gihugu cy'Ubuyuda n'i Yerusalemu, nabyo Yosiya abikuraho kugira ngo ashitse ijambo y'ibyagezwe byanditswe mu gitabo Hilukiya umuherezi yatoye. ubu yari Yosiya ariko aragerageza gukuraho ibyo abamuka kuri Manase bashyizeho bibi, ariko kubera Imana idatemuka ku byo yavuze yaruhiye guhana bano bantu. Tugende mu gice cya 23 mirongo 34 35 mwumvirize. avuga ngo maze Farawo Neko 34 yimika Eliyakimu mwene Yosiya nyene amusubiza ku ngoma ya se, ahindura izina ryiwe amwita Yehoyakimu, maze akura Yehoyawazi aho yarari amujana muri Egiputa. Nuko Yehoyakimu aha Farawo iby'amafeza n'amazahabu mugabo kugira ngo aronke ayo mafaranga yo gutanga nk'uko Farawo yarinze kuyatoza igihugu uko aciriye umuntu wese, niko yatse igihugu ayo mafeza n'amazahabu kugira ngo bihe Farawo Neko. tugiye mu gice cya 24 murumva ibyagenda birakurikirana. byari ibyago bivuye ku nyifato y'umwami wa mbere Manase n'umuhungu wiwe bakwegeye n'Abayuda bagasengera ikigwamana, bagakora imizira, bagahohotera bene gihugu. tugiye mu gice cya 24 umurongo wa mbere n'uwa gatatu n'uwa kane mwumvirize. ku ngoma ya Yehoyakimu umwe duhereje kuvuga, Nebukadineza umwami w'i Babuloni arabatera, Yehoyakimu aramwisaba, yamara
amara imyaka 3 aganzwa nawe, araheza aramuhinduka, aramugarariza. Mwumvirize kuri 3. Ayo yose abayuda bayabonye kubwo icyagezwe cy'Uhoraho gusa, kugira ngo abakure imbere yiwe, arahoye ibyaha byanyu bya Manase yakoze byose, n'amaraso y'aberanda yabishije, kuko yujuje Yerusalemu amaraso y'aberanda. Nuko ibyo Uhoraho ntiyemera kubimuharira. Mari dufashe cyane shengero, Imana idufashe. Ibwirizwa rya 2 mu mabwirizwa y'Uhoraho tubwira ngo ntihagagire izindi mana, ntihagagire igishushanyo, siko gusenga cyane gisa n'ikindi shusho twikubita imbere, cyari gisa n'ishusho y'ibyo mu ijuru cyane hasi ku isi cyane mu kiyaga, nitwe tubisabe. Ijambo ry'Imana ngo kuko jewe Uhoraho ndi Imana igirana ipfuha muri bigabitanyo abana, ngo bigabitanyo bya basi n'abana ngashitsa ku rungano rugira kangahe? 3. mbere no kurugira kangahe? 4 wabanyana. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo nkagirira ikigongo bankunda gushika ku rungano rw'itano kangahe? 1000. Bakozi b'Imana, twebwe abakizwa, abubaha Imana, Yesu nashimye, turashinze igikorwa kinini cyane cyo kwitondera amabwirizwa y'Uhoraho, kuko kuyitondera mu bwami bwawe nkawe uzobe urema urunganwe rwubaha Imana mu bazogukurikira, kandi uzoronka faveri y'Imana mu bazogukomokako bose. Agasanga rero ugomba ku bwami bwawe cyangwa uburongozi bwawe buramba. Yesu nashimye, Imana kandi bifatikanye n'abanyantege. Yesu nashimye cyane. Manase yakwega igihugu cyose, umuhungu wiwe aramukurikira, n'umwuzukuru wiwe aramukurikira, n'umwuzukuruza wiwe baramukurikira, kandi awusuzuma neza. Ibintu bituzinganitse, ibyo tubanza bitwononeye imiryango, bitwononeye amakaritsiye, bitwononeye igihugu, twabiratswe n'abandi. Awusuzuma nibo usanga ari ba sogokuruza, siko? Iby'injyane biri hagati y'abarundi kugira ngo bamwe bamwe mu rwaruka twirirwa turagwana uno munsi, turabizi iyo byazanaye, nabyo tuzi. Muga n'ibyo baduteyemo, n'ibigirwamana basenze, n'ibyo bashinze, n'ibyo bubaha, uyu munsi turiko turibamwo tutazi inkomoko yabyo. Imana idufashe cyane. Agasanga tugomba ko igihugu cyacu gitera imbere, tugomba kubwana buramba. Iki ni iki kimwe gusa, dutinye Uhoraho, kuko ubukuru n'ubushobozi n'ubwami bwose bukomoka kuri we. Haleluya! Niwe ashyira hejuru, bagomba gushyira hejuru, kandi niwe acisha bugufi, abagomba gucisha bugufi. Imana idufashe cyane. No mu isezerano rishasha, nubwo navuze mu isezerano rya kera, hari ibintu Imana itihanganiye. Ikoze ku cyubahiro cyayo tubwite stop, siko? Ikoze ku cyubahiro cy'Imana ni stop. Musomye mu Byakozwe n'Intumwa 12, murabona umuntu nyine ntaje ku Mana. Reka tuhasome nje ndangiza, nari ngifise byinshi mvuga, mugabo reka ngarukirize ngaha kubera umwanya uheze. 12 umurongo w'21, Byakozwe n'Intumwa 12 umurongo w'21, havuga gutya: nuko ku munsi washinzwe, Herode yambara impuzu z'ubwami, abyagira ku ntebe y'icubahiro, abacurira amajambo, abwira amajambo abantu barasemerera bati n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Uwo mwanya umumarayika w'umwami Imana aramukubita, kuko atabahaye Imana rurema icubahiro,
atura ikinyo aracika. Halo, Imana dukurikira burya irakaze, igomba ko icyubahiro cyayo kiba icyayo gusa. Turabibona muri Yesaya 4:8, reka mbere no muri Zaburi yavuze ko icyubahiro cyayo ata muntu bizogisangira. Ni ukuvuga mu buzima bwacu bitworohera no kwishyira hejuru, ni ukugomba kuduha, ariko mumenye icyashyize hejuru Yesu. Musoma muri Filipi siko igice cya 2 ku murongo wa 5-11 hatubwira ngo tugire mugire wa mutima wari murinde wari muri Yesu Kristo, kuko uwo nawe yari afise uburenganzira siko ntiyumvire ko kuringanira n'Imana ariko ibisubira cyo kumira, ariko ngo aca bugufi. Yesu ashimwe ngo yisiga ubusaramanuka, ngo abamusi b'amarayika yakira ishusho y'umuntu asa n'abantu. Yesu nashimwe amaze gusa n'abantu yongera kandi aramanuka kandi aratufuye wabamenja wabahimanye rutwaye wo kumusaraba. Ndabatiza yaremeye abanyabya kwifatikanya n'abanyantege nke. Yesu nashimwe ndagomba gushyikira twebwe abanyantege nke, abanyabyaha. Ijambo ry'Imana tubwira ku murongo ngira ngo wa 7 ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Haleluya, haleluya. Guca bugufi k'umuntu bituma Imana imushyira hejuru. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ngo muhiye izina rirenga ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose y'ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi n'ibyo by'ibikuzimu, haleluya, bapfukame mu izina rya Yesu, kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Haleluya. Ibyo ntiyabikoze ngo barondere icyubahiro cyiwe, yarondera icyubahiro cy'Imana. Yesu nashimwe. Imana yacu igomba icyubahiro. Agasanga ugomba kuramba mu burongozi bwawe, kumbure mu muryango, kumbure mu ishyirahamwe, kumbure muri korali, kumbure mu basenzi. Reka musabe utima uyihe icyubahiro, hanyuma wifatikanye n'abagize abanyantege nke. Abanyantege nke ni baranduzi. Ashobora kuba umuntu asabagurika muri korali atameze neza, ashobora kuba umuntu igora utumbera neza ugendera akatisha n'uwo nyene, ashobora kuba umuntu ubere ikigara. Ifatikanye n'uwo musengere, muhanure, mugire inama. Haleluya. Aho icyubahiro cy'Imana kibaho. Yesu nashimwe cyane. Ngo sinogarukiriza ngaha, kangarukiriza ngaha. Mwami Yesu abahezagire, Mwami Yesu abahezagire. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire. Muri gusenga reka tubanze tumara akanya twiyumvira, uyumvira uti mbega burya mu burongozi bwanje wihereko jewe ndahicubahira Imana cyane meze nka Adamu yavuze abonye cya giti, giti kimenyesha ubwenge, gishobora kunshoboza kumenya ikibi cyiza nk'Imana, ubwibone. Ubu ndahicubahira Imana mu byo nkora byose. Cya kabiri, mbega ndifatikanya n'abanyantege nke cyane ndabashimira. Hari abantu bavuga ngo ujya mu pagani, mugabo ni Yesu yabatumye kuri abo nyine siko cyane umunyantege nke cyadahera aravuga abantu nabi, ariko Yesu adutumye kuri abo uko. Reka dusenge.
Mana turagushimira ijambo ryawe ryiza riturungikiye twebwe abanyakanyosha kuri uno munsi. Kandi natsinzwe mu mutima ngisoma rino jambo Mana. Kenshi turibagira kuguha icubahiro nk'Imana. Iyo turonse ibyo turya nka Berushaza tukaronka ubutware nka Nebukadineza, twikubita gukiriza tukibagira wowe Imana. Twita abahinga bo kurondera tukibagira ababuze, tukabafata nkaho umenga ni ibigaba cyangwa ntibagira umwete wo gukora, tukabacira imanza. Mana tugirire ikigongo, Mana tugirire imbabazi, Mana tureme mu mutima mushasha, umutima wo kukubaha, umutima wo kugukunda, n'umutima wo kwishatikanya na bene data bisige. Urakoze kubidukorera, turagushimiye cyane kubidukorera. Turagushimiye ko dukuye mu mutima w'ibuye, umutima wibona, umutima w'amanyama, umutima wo guca imanza, umutima wo guhenurana, umutima wo kwishyira hejuru. Kaduha umutima uciye bugufi, umutima wiyoroheje, umutima wihana, kugira ngo tubashe kukubaha kandi no kwicatikanya na bene data b'abanyantege. Urakoze Imana. Twaba mu gusengera umuntu yumva kumva kwakira inkomezi zo kubishobora, kuko ni igikorwa kidasanzwe gikomeye cyane. Uyu haguruka tugasenga Imana duhagaze. Yesu abahezagira. Urakoze abahagurutse uti Imana ishoboza, ndumva ngomba gushobozwa nawe. Turaguhaye ikaze uhaguruke uti Mwami Yesu ishoboza, kugira ngo uburongozi bwanje bwaba kuri jewe cyane kubo ndongoye bari impamvu yanje bishoboke neza ngo barongore neza. Murakoze Mwami Yesu, turagushimiye kubw'aba bakozi bawe, aba bana bawe batunze mu ngoro yawe baje kumva ijambo ryawe. None bahagurutse bagomba Mwami Yesu Kristo ngo bongere inkomezi. Turabasengeye mu izina rya Yesu ngo mpemu yerane muri bo, kandi yanababwira inama icyo bakwiye gukora kugira ngo ibyo bazakora byose mu buzima bwabo biheshe icyubahiro izina ryawe. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo igihe cyose muzokora, murya, munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, muzokora mubikora kugira ngo mushimishe Imana, kugira ngo biheshe Imana yacu icyubahiro. Mana dushoboza abantu bawe ko ibyo bazokora byose, haba mu buryo buke no mu bundi, bazore babikora bakubashe kandi kugira ngo bashimishe izina ryawe. Urakoze kubyumvise, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Urakoze kumvirizwa. Nitwa Noel Terence Kubashitsi, umupasiteri wa hano. Yesu abahezagira cyane.